haji syagani gede ban pen perkat ini la kalong Petrus leni la kalong Paul nama harga kam je apostol de kini arngut ki breu ki bakrau ki jong blai de ki apostol ye bleu letung ban long ki nong yilap naga bentaga kerteng jong u haga perthai bro sedang nadu Jerusalem ke bapla galong gane haga jingialap jongki haga kam jong apostol kam judon kim ju kren shisen ro shaphang dujok kam judon ke weru ke genten dujok kim ju hikai kim ju yelap la kadai ha korin la kadai ha ka nomba ethen ke bade ka nomba jongki gri ke ba karukam nget jongki ka pher na ki jiu la kadai ha Ephesus la da kadai ha ganu jaka ki lene gishnong ki bomde ki kristan kim ju yelap ye ka dujok bagata kadai pen perkat ini haga Bible sorry haga kamju apostol nado no kong hado kor bar ledong ga arba pra kam don chisin ro kar kom yelap jiki golong kane bakilap ina ga testament berim shaphang u Jisu kilap ye gospel u Chris kilap ye lani kilap ya ga kerteng u Jisu kilap u Jisu lani kilap ye ga gospel jong kahima lani kilap ya ka jingai lani kilap ye kten but kita pensisha na ke Bible kita pensisha na testament berim ba une u Jisu u ban Nazareth ulong utau Chris but haba daga bangai ke kerteng ju kadon ka jimap igi pop nang ta daga ba but kibru kin yo ke pensan da haga daga ba kinget haga kerteng jong u but mdon syuk waipat ke kerteng ke bahapok ke benang dan ke kendo ke balak pen im yo berulai na ke kerteng u Jisu na gor kom yelap jong ki apostol shaphang u Jisu ke jingialap jong u Paul bat ro jong u Petrus lane wal ada kadai ke jingialap jong u Philip apok Samaria ke jingialap jugi kadai ke Bible ko ki yelap yo Chris lane ki yelap yo Jisu kemudian juga tak yelap yo Chris lene mut yelap yo Jisu lene yelap ya ka jing mi pat juga payap kemud kumne yelap yo Jisu kemud yelap bonu Jisu bana Nazareth de Chris lene yelap yo Chris kemud une u Jisu no Nazareth de ta Chris kade jo lene yelap ye ka jing mi pat jang ki payap ka bakran shaphang kumnu bele pemi pat yo ne yo Jisu bana Nazareth baru bele pulong yo Chris baru try kata kade ur ko melap jang ki lada kadai haki jiu lada kadai haki gentle lada kadai haki bru lada kadai haki nongrom lani lada kadai haki gri kim ju yelap ya gane kadujok ngide ban perkat balai lada ngide nong pule Bible ngide ban bo ya udak jingkili bahe pa banong ban kali bale lada ka jimpenim ka long baki berukin light na gani ka jaka ka bakot dujok ba bakin lech pening bale kadu apostol Paul ba kadu apostol Petrus kim jukran shisen ro Jepang ka dujok haga jingialap jongki hagi kam jongki apostol kam judon shisen ro lada ka long shisha baga jimpinim ka long ban lek nang tu na dujok ban lech beneng kadai ban perkat ingi balai kim kren shisen ro na phimla banong em baga kam jong apostol kadai ka kam shisngi kadai ka kitab kadai la thoi ka tang hapo shitayo no dagi snem
Paul usaha gawe ke jaka dagi snem, usaha gawe ke jaka dagi snem, usaha but ka Bible kam juri kot sisin ro baki yalap lene baki hika shaphang ka dujok. Te even kino yalap ka ibadan nakhle jungi ladaka rukom yalap jungi kam yadei bat ka rukom yalap jung Apostol Paul bat upitos ngakwa yengi kino yalap bangin keli bat ngidei ban ti yaga tanrai ban lap balai ban ngidei ban yalap thik kumbo Petros kumbo Paul yalap ngam ong hagane khubor ngam ong baka don ne kam don gada ka dujok ka khubor hani por re ki apostol kim ju yalap kam don dujok kim ju yalap iku dujok haga kam ju apostol ka baka don ne kam don gata kam dei ka subject ka bangi pai ke dei kim ju kren sisin ro shaphang kene ka jaka ka bakhot dujok ngide ban shim serious yegar kom yalap jong apostol ngide ban shim kya yegar kom yalap jong Petros yegar kom yalap jong Paul yegar kom yalap jong apostol ngide ban shim kya yegar kom yalap jong Jisu nai pat pun kut banau oh Jisu pat umlong kum apostol ngin sepe ngin sapoi she karukom yalap jong Jisu ro baleu kudo baleu kuran Jepang ketu ga dujok ga boksan yap ke dingam julip ngin sapoi she ta nai pat kerke ka khubor ga bede ba ne ka video ga baik tang ya ga kam jong apostol kam apostol baro ko we kam don dujok ki apostol kim ju hikai Jepang ka dujok in sekedo we pada video